maleza que pone el sistema inmunológico a atacar las células saludables de nuestra tripa, mientras que la causa de maleza aquí no está conocida completamente, está especulado que puede resultado de factor genético y ambiental. As of today, it's still what we would call an incurable disease. Síntomas de maleza están incluidos diarrea, sangre de boaf, dolor de abdomen, dolor hora está comiendo, perdimiento de peso, quintura, sentir cansado y dolor de hueso. Loose stools more than 3 times a day, and if you have diarrhea for longer than probably 2 weeks, you probably should go talk to your doctor. Crohn's disease and ulcerative colitis are slightly different in that Crohn's disease can affect anywhere from the mouth all the way down to the anus. Dieta no te causa de condición, pero sí algún comida que tiene muy pivets y de super procesada. We've never had as many options for a newly diagnosed patient with inflammatory bowel disease now as we ever have. De Fabiola Ángela Hernández, para Telenoticia.